тафсили муҳимтарин хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир манзуратон мегардонем. имрӯз душанбе 24 августи 2020 сол. салом. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. мақомотҳои росавиатсия ва роспотребнадзор имкони барқарории хатсароҳои ҳавоӣ бо кишварҳои навро баррасӣ мекунанд. хабар медиҳад риа новости. тавре гуфта мешавад аз навгирии парвозҳо бо кишварҳои Фаронса, Маҷористон, Малта, Кипр, Урдун, Миср ва Чин дар баррасии мақомотҳои марбута қарор доранд. ҳамзамон васоити ахбори оммаи Русия хабар медиҳад ки яке аз мақомотҳои калидӣ дар самти барқарории парвозҳо пешниҳод кардааст ки парвозҳо ба Фаронса, Маҷористон ва Малта танҳо барои мусофирон бо иҷозатномаи иқомат дар Русия, иҷозатномаи кор ва инчунин барои табобат дар муассисаҳои тиббӣ роҳандозӣ карда шавад. ёдовар мешавем ки бар асари пандемияи коронавирус Русия аз 27 март парвозҳои мунтазам ва чартерӣ ба хориҷаро боздошт. дар ин давра Русия барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз мамлакати хориҷ парвозҳои содиротиро ба роҳ мондааст ки дар ин самт низ ҷумҳурии Тоҷикистон истисно нест. тавре охири ҳафтаи гузашта бо истинод ба вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Русия хабар дода будем. Русия аз Тоҷикистон то охири моҳи равон 25 адад парвозҳои содиротиро ба нақша гирифтааст ки тибқи муқаррароти ҷониби Русия ин парвозҳо ки аз шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанди Тоҷикистон ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон, Краснодар, Новосибирск ва Сургути Русия анҷом дода мешаванд, танҳо шаҳрвандони Федератсияи Русия ва нафарони дорои иҷозатномаи истиқомат дар Русия ҳаққи истифода карданро доранд. дар умум агар ба масъалаи барқарории парвозҳои ҷониби Русия niгарем, ин кишвар то кунун бо ҷумҳуриҳои Туркия, Бритониёи Кабир ва Танзания додугирифти ҳавоиро аз нав барқарор кардааст. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. ҳизби демократии Тоҷикистон рӯзи 23 август дар анҷумани ғайринавбатӣ Саидҷафар Усмонзодаро ба маснади президентии ҷумҳурӣ барои ширкат дар интихоботи дар пешистода пешбарӣ карданд. Саидҷафар Усмонзода дар интихоботи президентии соли 2013 низ ширкат варзид, аммо ба гуфтаи Комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ шумораи зарурии овозҳоро ба даст наовард. Азия плюс менависад ки он гоҳ танҳо 1.2% фоизи интихобкунандагон ба тарафдории ӯ овоз доданд. дар интихоботи парлумонии солҳои 2015 ва 2020 Саидҷафар Усмонзода вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. дар ҳоли ҳозир ӯ вакили парлумон буда раҳбарии ҳизби демократии Тоҷикистон бар ӯҳда дорад. ҳамин тариқ аз 7 ҳизби сиёсии Тоҷикистон 4 номзадҳои президентӣ худро барои пешбарӣ дар интихоботи президентӣ эълон доштаанд. аз ҳизби аграрӣ Рустам Латифзода, аз ҳизби социалистӣ Абдуҳалим Ғафуров, аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ Рустам Раҳматзода ва аз ҳизби демократӣ Саидҷафар Усмонзода дар анҷуманҳои ҳизбӣ номзад барои ширкат дар интихоботи президентӣ пешбарӣ шуданд. интизор меравад ки ҳизби коммунист ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон номзадҳои худро дар аввали моҳи сентябр пешбарӣ кунанд. дар ҳамин ҳол ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ҳанӯз санаи баргузории анҷумани худро эълон накардааст. Раҳматилло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, рӯзи 21 август ба расонаҳо гуфтааст ки қисме аз аъзоби ҳизб дар шаҳрҳо ва минтақаҳои кишвар барои иштироки ҳизби социал-демократ дар интихоботи президентӣ мухолифанд. ёдовар мешавем ки интихоботи президентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 11 октябри ҳамин сол баргузор мегардад. муҳимтарин тафсили ин соатаи хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем ва назаре ба ҳаводиси Беларус мекунем. дар рӯзҳои истироҳатии гузашта низ дар Беларус тазоҳуротҳои сартосарӣ баргузор гардид. аммо бино ба маълумотҳои хабаргузориҳои маҳаллӣ ин тазоҳурот аз рӯзҳои қаблӣ ба куллӣ фарқ дошт.
мардуми норози аз натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар беларус сар аз 9 август то инҷониб гирди ҳамоӣ ташкил мекунанд. Ёдовар мешавем, ки дар интихоботи президентии беларус комиссиони марказии интихоботӣ Александр Лукашенкоро бо касби зиёда аз 80% раи мардум ғолиб эълон кард, ки ин натиҷаро дигар номзадҳои собиқ дастгирӣ накарданд. рӯзи 23 август дар Минск тазоҳуроти осоишта баргузор гардид, ки тибқи арзёбиҳои расонаҳои хориҷиву маҳаллӣ дар он тақрибан 100 000 нафар ширкат карданд. нафарони ҷамъомада истеъфои Александр Лукашенкоро аз мақоми президентӣ талаб карда, ҳамчунин хоҳони ба ҷавобгарӣ кашидани он кормандони полисе буданд, ки дар эътирозҳои оммавӣ сокинонро мавриди латукуб қарор доданд. менависад РБК. баъд аз чанд соати эътирози сокинон, Александр Лукашенко бо чархвол ба қасри Истиқлолият дар Минск фуруд омад, ки дар паҳлӯи он эътирозгарон ҷамъ омада буданд. дар наворҳои нашр шуда ҳам дар шабакаҳои хабарӣ ва ҳам дар сомонаҳои иҷтимоӣ дида мешавад, ки Александр Лукашенко бо ҷавшани муҳофизатӣ дар даст яроқи оташфишон ба қароргоҳаш фуруд омад. қасри Истиқлолият қароргоҳи Александр Лукашенко мебошад. хиёбони Победителе, ки вай дар он ҷо ҷойгир аст, бо мақсади пешгирӣ кардани роҳпаймоии оммавӣ аз ҷониби полис баста шуд, вале эътирозгарон дар назди хати полис истодагарӣ карданд ва баъзе тазоҳургарон параканда шуданд, баъзеҳо ба самти муқобили ҳаракатро идома доданд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. парвандаи ҷиноятӣ нисбати собиқ муовини сардори раёсати меҳнат ва шуғри аҳолии вилояти Воронеж Елена Маслова, ки ба сӯистифода аз мансаб айбдор шудааст, ба суд фиристода шуд. дар ин бора маъмурияти минтақавии кумитаи тафтишотӣ хабар додааст. طبق اطلاع از ماه ایون تا نوامبر سال 2017 айбдоршаванда ки дар вазифаи муовини сардори раёсати меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Воронеж фаъолият мекард, аз ваколатҳои мансабии худ истифода бурда будубоши шаҳрвандони хориҷиро дар Русия ғайриқонунӣ қонунигардонӣ кардааст. аз ҷумла муайян гардидааст, ки вай ба воситаи нафарони наздикаш ба шаҳрвандони хориҷӣ дар гирифтани шаҳодатномаи иштирокчии барномаи давлатӣ, ки барои мусоидат ба муҳоҷирати ихтиёриён аз хориҷа ба Федератсияи Русия роҳандозӣ гардидааст, ғайриқонунӣ кӯмак кардааст. طبق اطلاع تفتیشات گمانبرشونده با قبول قرارهای غیرقانونی مثبت در جلسه‌های کمیسیون جهت بررسی معلومات درباره اشتراکچیان احتمالی برنامه دولتی که در آن خود او رئیسی کمیسیون را بر عهده داشته است دست به قانون شکنی زده است. در حال حاضر معلوم نیست که این سابق منصبدار ولایت ورانژ روسیه به چند نفر مهاجران مهنتی و خارجیان برای دریافت کردن شهروندی و نامنویس شدن در برنامه دولتی مهاجرت غیرقانونی کمک کرده است. در نسبت یلنا ماسلوا سابق معاون سردار ریاست مهنت و شغل اهالی ولایت ورانژ، مقامات تفتیشاتی طبق طلبات ماده 285 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه در آمدن از حد وکالت خدمت دولتی پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیش پرونده با انجام رسیده و برای نهایتاً بررسی نمودن با تصدیق فکری عیبدارکنی از جانب دادستانی به دادگاه ارسال گردیده است. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم و از روسیه به ازبکستان می‌رویم. طبق اطلاع سفارت جمهوری ازبکستان در ایالات متحده آمریکا 200 دستگاه صنعی نفس‌دهی با ارزش تقریباً 12.5 میلیون دلار از جانب آمریکا به تاشکند فرستاده شده است. خبر می‌دهد آژانس دنیا. دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی همچون یک قسم کمک‌های بشردوستانه که ماه ایون از جانب مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اعلان شده بودند به جانب ازبکستان خیره کرده شدند. آمده است در خبر. تجهیزات‌های طبی از جانب استحصال کننده آمریکایی زول مدیکال کورپوریشن استحصال شده است که زیاده از 40 سال تجربه کارکرد تکنولوژی‌ها و نرم افزارها را در سمت ساحه طب دارد. دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی پیشنهاد شده با فرمایش مخصوص با نظرداشت اینفراساختوری تکنیکی مؤسسه‌های طبی ازبکستان استحصال کرده شدند. از روی خصوصیت‌های خود این دستگاه‌ها برای نگاهبینی پرشدت هم در معالجه استاتسیونری و هم
هنگام انتقال توسط نقلیات طبی هوایی یا دیوره تجلی استفاده می شوند. تجربه آموزان دانشگاه کالیفرنیا که این مدل دستگاه‌ها را استفاده بردند، ثمرانکی آن را در طبابت شخصان سرایت شده به کووید 19 از جمله در مرحله وزن بیماری وقتی بیمار نمیتواند مستقلانه نفس کشد تصدیق کردند. این دستگاه‌ها امکان می‌دهد که اصول‌های گوناگون هوادهی صنعی شوش استفاده شده راه‌های حیاتاً مهم برای بیماران از طفلان تا بیماران کلانسال دستکاری کرده شوند. وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان خبر داده است که دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی جانب امریکا را به 62 مؤسسه‌های طبی تمام منطقه‌های قلمرو کشورش تقسیم می‌کند. و در ادامه از ازبکستان به تاجیکستان می رویم. در دوشنبه ملاقات رهبر کمیته تلویزیون و رادیو سید نورالدین با سفیر بلاروس در تاجیکستان الگ ایوانوف برگزار گردید. خبر می‌دهد که تیم ملی اطلاعات تاجیکستان خاور در ملاقات تاکید کرده است که گسترش مناسبت‌های دو جانبه در ساحه تلویزیون و رادیو به پیشرفت تاریخ، تمدن و فرهنگ همدیگر به جامعه هر دو کشور کمک خواهد کرد. طرف‌ها اینچنین قید کردند که کار مشترک علاقه تلویزیونی و رادیویی تاجیکستان و بلاروس بر رشد سیاحی مساعدت خواهد کرد. الگ ایوانوف متوجه جانب بلاروس را در تشکیل آموزش و تکمیل اختصاص گروه‌های ایجادی و تکنیکی تلویزیونی دولتی تاجیکستان اظهار داشته است. جانب‌ها اینچنین ناید به مبادله مندرجه ویدیو برای نمایش‌های تلویزیونی و موافقه رسیدند. شما تفصیل این ساعت خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی شما را با حوادث‌های نوترین تاجیکستان و جهان مستقیما آشنا خواهیم ساخت.